terus pakai saya kare. Kita ikutin belok kantor kami lah. Sudah lihat menjadi bisa dibagi toh. Iya. Lakop ya tuh Jong. Masak ada sini. Mati mau. Mati lakop. Hai. Hai. Masuk. Ini mama. Ya ini sudah mama yang almarhum. Ya tuh mama almarhum. Saya. Hah? Bapak ada? Tidak ada. Masih kuat. Ada kantang. Apa? Ganti adik. Oh ini siapa itu? Apa Pak? Ini kakak. Ini kakak. Ini tante. Itu tante juga. Halo. Tengala. Iya. Tengala. Makanya kebenaran. Bisa mereka dikawai di band itu? Ya berapa kuala kalian kian? Anak-anak bang bilang. Iya. Tiro kalian itu anu le kami. Berkatumbang sih ya kalian nembak ini bilang sumbang. Kuman di situ nak jadi aman yo. Kuman dia. Tandai menak Bukan kami dan sama salah. Tak mani di Kita kanan. biasa bikin malah tak awar. Iya, iya. Nak Nah, suara kita beli ke kuman itu melak. ko pandita na tandai menak tu. Wah, ngomong ini kumandi. Namin di pasar dia untuk ikan di Sulanas kan tuh. Iya. Ngomong bangun ini kumandi. Iya. Biasa lagi masih rikin dari tadi ya. Iya. Yang tak siap dia masih. Mana sih kita tu? Dia masih di tangan dia itu. Iya. Ya kita. Kalian yang sudah mau sampai tujuannya nak pergi. Orang ini rukoyo. Kayak kita dapat kita ada kita. Iya. Yang tu. Umur piro mama? 70 lebih. 70 lebih. Iya. Lebih kami. Iya. Anak kedua ini. Murid aku, murid. Oh anak kedua ini almarhum. Iya. Iya. Pertama. Yang dari orang Malaysia. Oh ya di Malaysia deh. Iya. Almarhum anak kedua. Kinabalu apakah? Ya, Kota Kinabalu. Ini dari Kota Kinabalu. Lapa Banua. Malam ke? Ayo. Iya, itu sahabat kalian tuh. Ini masih ada satu ekor kerbau dipotong ini. Untuk dimakan per saat.
selesai ibadah penguburan sebentar. Bisa beda kotor juga tuh jadi bagi dong. Yo di papisanan laku kamu keluarga kita keluarga. Tapi pelaku kamu anakku adikku. Nah marasan pegawai dan temanguralan. Laku kamu laku kita keluarga. Tahu kami minta sereno harampak. Alai teme Doni melalui ya minta pintu. Kami yang ibadah dah. Kami yang kamu kita keluarga. Adik Biel. Yo, sama lagi apa? Lupa, merah, lupa kan. Halo. Silakan masuk karena ini mau. Dari Seriti, istri Almur dari Seriti. Jadi permata. Tapi kapan saya? Bagaimana itu sopan.
Bawa kami ikan na. Pakulilim po nito si Mandel lang ano. Oke. Bakti ginting. Itu berketo. Apa di? Ano sandala. Istrinya dari Seriti Palopo. Iya. Nah, pergantian. Buka. Jam buka kan. Yo, tapi ako kita semua nasang tarapak maksin. Bila narapa siya ki kan korante bay tara nasala ke pagaw itu bisa biasa na pagaw yo na patete kada diyan. Na bay siya mo komito keluarga event tugas tu lapokan te yo na tete kada diyan. Orang salah teh ke di Pulau, tapi pasti si kita nama kami kumain dalam patete Yona tanda itu Yona tanda be usanga si kita nama kami teh jadi memang teh ke di Okada ni tak na ruang tewat tu, correct. Oh, pernikah, mau berapa ni? Mangkap. Makan dulu kopi. Yo. Ada kami tahu kami tahu. Oris. Senyum-senyum. Senyum-senyum. Senyum-senyum 3/4. Oke, Bakti Ginting salam buat seluruh keluarga mamanya Randy dan ibu Randy serta Kevin dibuka dalam Yesus. Amin. Oke, terima kasih sebentar saya sampaikan. Kira turunan 42. Sama si saya 12 suku dan namanya dia. Penentang dengan suku. 12 suku. Saya Bunga kadang di lagi gua mereka tadi makan rokok dia malam bita solan asam mereka tadi kan na desimankan lalu tuna bebario mereka tadi langan masalah alam desiman dau makam bunosane
angga gayang makdandan sarapang makbanan di gente gayang labi ina tondok sarapang sampak donan na pangleon madok ko siang lakrara unisung si panapi balusu me katabe anggan na temay ito si kampi alu kumelo langi si saladan temay sangka loson di Batara alu kumanda di pentiongan ni bintin di belalundun di daute kuli ina padang tikalemonas lipusan da kalua me katabe kan anggan na temay pesalu sangka pedile bisara to si kambi sembangan nongan to di pak palidan ni to di nenek di pak aku tanah ilangan keben dan ni ada anak nenek ketunan nang itu sangka to di bota hubungan mereka tabe kan lako olo malabi na temai to si kambi to kon na tondok si saladan peposena pangleon iya di gente to tang mereka taaka tang mereka boyo ulo pian ni temai tondok kulembangan ni teme pangleo karena tontong maran te banua salipapan solanasang mereka tabe kan angkan na temai itu di garaga masuli itu di kongkong madang butu gayang labi na temai kang kana tondok sarapang sampak donan na temai maa lipu ditarik pakaparaka angga masak sarombe na te palisung na te tondok pakaparaka kidin ni butu dia mai batu tira-tira pit tutuan di pusat kakalua mereka tabe kan laku mintu tomerra putalang angga kita tamak kapunan nao laku kita solanasang tu diongki dunga si pamatu induk si pabanu karurungan si sola kami dikan teto nalapi dos sonalangkan tona dete tumiyang na manuk-manuk si dan nada si pangala bandang siran na sola pandan umbalayan na dikan tedao siulu ki pakaboro tedao malole susi dikan to nasio melangkan nasim payo karu bolong laki batumbar itu dak laki duang dia pari buang ia mak kadamisa mak kautang salah-salah la susi moto lako kita solanasang kumua nalam di atunna si tulu temai sangka dian nangki ilan tetang anak tondok kumua kiden ni sang lindo susinna di panata temai usalu kadadian diona tanda butunna dikan temai to mentolo lambat biasa bang kupokada kumoya tu patunna lako kita mintu to maarapu tontong ladini si tantan ta si kamali saba apa raga ina di salu temai salu kadadian ke si tantan ki kumua na to si rabu ki pale na si bokoran temai pena dia tu mairingan na ladiniri si tantan ta tontong unumpu temai mali kadende temai kaboro na susi moto laku sorong lako kakangku kembar na para bukti tak mula kula dikatabe kalau kamu tu hari itu dikatabe dengan soal kejadian nayate anda kejadian te itu kisah kadang-kadang itu umpalakan patut tulis Nasi mau dialang kada turun gitu biasa nadaka tahu semua ya bicu na ninna mak bano indo na mak bano ande na susi pole tok itu na kami adi ko pandita na kuwa na budaya tunani di dulu pangiran apa kialang kada turun kitu palunang mo mi karya mo dapat kuna banon mo ano mo ndok dito mabanon beki laku pokada mote pakunali ya dibagi doang teh ya tu laku pokada teh
Dia na nenek ku ini, nak aku patut na dulu nenek ku mana. Ya tu dah kalian Pak Wasana Kaili Sola Pili Nadali tahu Anan itu dari Melambi Malelangan Baruga dari Doringan Malelangan Munde dari pokok Malesan Balito Tabi dari Bobo Malelakawa dari Batian Malelakusyong Pasule wayo siya ada karyang bangun dito pada iling sa dari Lantehungin na dari Beo dan nama to yang tinday Beo tu dari Ula dari Pakianak ada din ading pun dia tahu kapala sudah malu kumai Jawa takut tak pendek tu nak kena ang sebok sola Bio Mali ko ini kung pakianak kisang bali totongkonan. Dari Shoti, dari Bungalo, dari Pabiaran, dan dari Lisurara, dari Uratasik, dari Makamban, Pitu ada sholat kalau sholat di Tengana. Penalai komun. Nah, ya itulah diulah ke Malaysia, batu negosing. Yang mau laku lah ke Malaysia. Ya ke Malaysia, malah ke mana sama lian sendana tua, si Bali di sana, Lema. Dari Sareung nama ada si Bali Japun ada Sempang yang dari Terima Pak jatuh kebetulan ada pun ada Sempang bayi dari perkara juga tu jatuh kebetulan ada pun ada Sempang di Sangamba anak-anak kandungan yang Witorano di Bali kalau mitokole di sana kaya. Dari miti mai Japun nato di Bali Sareung. Dari miti Toding, dari Mataku, dari Kampo, dari Lapit, dari Indosude. Ya itulah kaki lah ke Yona Tori si Bali Layosa daya mitang pesu namalem bangun benar yang terbontong yang terano nadadi Laitinu nadadi Padandi
nadali Silamba, nadali Ronking, nadali Lisa, nadali mulai sulit tu, yang mulai sulit tu nenek ki, yang mulai sulit tu lulukan doa, botolan atau semua bayi na mati tu doa. Ya tindak silu na tahu di kulai sisangan dosul yang mempasusu itu na kakuatan nenek ki. Dari silu si Bali Ambo lo saluran Depokada juga tu teman-teman na tahu. Teman-teman na Ambo ya tu nanibu tu teman-teman na anak-anak bahasa kandungan yang mai seorang tu si Bali para ada si Bali doangga nadalian itu Pabemba nadali itu Pakombong Pabemba si Bali ada buat ada saluna nadali itu Masole dari Lesuku dari Poko dari Malora dari Paudu yang tinde Masole ala si Bali boleh do saluran nadali itu Membua nadali itu Ambo nadali dari Salepa nadali Saile Ambo tu si Bali lai Sule nadali tu lai Kaleme mai si Tantang ngomong lai Kaleme tinde ya tu anak-anak Ambo dia lai Sule dak dua lai Saso lai Kaleme si Tantang lai Sule tinde Ambo Maliomi tandi lobok do Maliomi si Bali tandi lobok do Karyango do Karyango nani salam ado nadali tunai koko dari tu Ampi dah ada kenal je tu ya tinde lai Kaleme ya tu nasi balian dulu di sangan etaba tolamai pengarante ada di tu Ampang di siapati yo bokok kudo si Tantang le taba tinde le Kaleme malemo si Bali membunga to nah dari tu dari macam betong kita dari muto tu layon taru dari Sire dari Songgo nadali Dena nadali Ambo donam kita mati tahu direken lupu mata tu dia na nenek kibai ni yung nenek kumuan tu lagu Pukada dia tu nani bu tu jona nenek kimu dia tu do Bamba do to bekune putro
kalau si Misa abang macam ni nabu tu laki lah. Ya tu patih tu Cibali di sana Lairina. Nadadian itu Gara nadadian itu Batan. Gara Cibali di sana Lai Pangala. Nadadi itu bunga. Nadadi itu pamentu. Yang bunga tu tahu do baru ga. Pamentu male Cibali. Kaya tu na Cibalian pamentu. Kaya tu do na Lai Palin di sana Lai Salu anak na Sandapi. Dia Lai Salu Cibali Lambo Cibali Lambo nadali Lai Palin. Nah itu tu tonton Lambo bende masih tu do baru juga. Tu nali ibu tu dono be kune di tu baru juga jangan. Ya tu do Pak Basana ni lubang solar antenana ada yang tahu apa. Ya waktu ada dia meo apa nakunna na Lai Peleng. Ya mau kunna tu Cibali dating sudah masih sat karuran puan. Cibali kunna na dadi tu alangi dadi tu Evanirante. Yang mau palangi itu Male Cibali tolong putongai bayi anak na lai lumai lalu potongai nada jan itu ya mau tindai palangi Cibali tangamai lalu potongai nada jan itu Lambo nada itu Lai Pudi. Ya mau Lambo tu Male Cibali Lai Salu anak Sandapi nadadi tu Lai Palin na po ni pamentu nadadi tu Lai Kalotong nadadi tu Sampe nadadi tu Siramba. Ya tu Siramba yang membe na siya dari ni yung tu siya ni Koteng lalu Minanga. Dan siya dari di mati itu. Kaya tu anak palintu dulu yang tu Siramba, yang tu ni sangat pun Siramba. Ya tindai Kalotong Male Cibali di sana lobo lako kanete. Kalau pempuai ni, nadadi tu Lai Tungga, nadadi tu Lai Tina, Jonasa Arento tu Batina. Mai mati tindai lobo, maleo mili sanga so lobo do tanganan Cibali tu. Ia moto na dadio tu, dadi mo membung atau nadadi Lai Rande, Sando kuminde yoto tu Lai Rande. Nadadi
membaka lima na kana kaya tinde so tinde la itu enggak sola la tina anak saminganan ngan atau kota moran sang singa isok loko tonano inan na sanga mode anak sindikale ton nakapuango jadi ato terlima siulu batang siulu nasang dio indo ambe sang indo sang ambe nasang atau Kaya mo tinde membung atau si Bali dai kaleme namang ka makupok kada nina to Biamo rampo siamo ndete lako kami to na yami rate ndo kutoro si Bali to demme salah ya tu nasi balian dokku le landolo so boleh ada di tu endo rider mangka to malami si Bali malamo si Bali dokku to tu inde so boleh dari mo tinde to mati ro to ada di Pongela Malamo si Bali demme ito dari itu Pongela dari mutinde mapen talun na mutu Pongela dari Siman dari Dopani dari Pandita dari Rayana yaitu anak sudulangan may dindo kato pasarak nando kudo yaitu may pungki karampo mo to tu na tanda indo na pero pangalalule na Depa polisi do tu tak pokale. Sabaya te mai situngan na te mai la apa pakin pokale namanya dikilai. Ya mo tinde rem bukatu mali tama tangaranun. Basan tangaranun lo si Bali tojongan di isai pun di sanga rembok. Jadi ko bangsa mai rembok mai ne isai pun tinde karang saba. Saya do salarita. Nah ya tu tomaton na tinde so lobo ni na aku buka ada sido sabah yang mau itu biasa bang di buka ada kwa nak orang di buka ada tau ya tu nani ibu tu yang mau anak-anak marumpe sabaya telai te marumpe yulu la isamole na la ikuse na marumpe lolo mai kalian tekwasi yang mau tinde marumpe tu unlarian ni tinde isanga rampang ya ti rampang ngale mo si Bali do tangadalan to di sana riri tadi tu sule si Bali lai kadda do saluna anak na lai sudu ya te lai sudu kawara wanina ya tinde lai kadda ya mo si Bali sule lau mai payatu di biasa di Bukada di Palu lo mo no pola mai elo
Ya mo to tumatuan natin lay tumatuan na mo soklobo to. Yang penting soklobo ini na tu si bali dek kalau tong namang kamu buka dek na to ko rampung to sunduk mula ko te to mamate to. Na parang to tu dia na nenek na mo ne siya nenek na bay ne bay ang maleso pa kuna mangkakapukada na kukmo si tongan na timay la pa pakisalui naman ay maleso tongan na mang kamari fokada to na de mani te mai kadang kiu ti banding nga kileng ko kamisakan ko na malona ipatoro mi ren de si sola te mai makopa na yang motudio na tan lambe na te silu ki ko na den sia to tu lampo kadai lusunga bersemangat lako kakangku ni kembar susi muka tujuan na Indo ki batu mana dingdi Yona ambe na sola Indo na batu nenek ki muane nenek ki baime Yona Indo ki sitaruna Yona ambe ki tantu baru kompokari itu semua Yona ambe ki ya Yona Indo na ambe ki atau di kompokari Yona ni lepek sola Yona ni tawang na lako sorong lako kang kupong dino na soyanan pi tujuan na nilepe. Joro jumai laku salu tujuan na kadayan na tikumati Jonathan Gambina laku kuah tontong natin may katabi radan na tinisiman laku mintu ang gatotongkon mintu to tidukong tamate luwaba at mangiyan tarampak ka maway mata tang laku pakalandong pikatabi ko, tang laku pamalambi mo pesiman ko, laku ko bang mo. Upirapi mira pikatabi na tololo, usot mira pesiman na to endan nina. Malesong mo to tu Jona tandaan doon na di tomati. Sabah yang na di pokara tu karadian ina nga di padoloy gua di tepo di leso di dalut itu tahu jadi siapa apa ki sisibutan perkara ne kembar nina namane sundun te bay salong karadian ya moto yan na biasa disalu te may karadian na disalu si sangap yakabang biasa buo tu nilang pupukua da anak sangat puruk kasih sih na ba ito sangat nimun na uri itu talong tepona diangga-angga ira katime na kain na di sangasang ira tibiktiin na puro kuta pasama ka mani ulang ko ta gusto tusi ko to ya tiyo na tandambe na tikumati laku salu tantu di salu tu kadang ikaw toyo totong ko na yan na yun natin kumati ako manisawupin na pa natin yan na kunin gaon toy sambari may kong oras sinalikuha yan ko pa isang kong tungo na itong oras sinalikuha yan tumbasan
parumbang na sibali dogega. Paya timirangi, pati kapten timi kosoran. Hanya sobat tamparan. Naladi kurka. Beran na pantamparan iki. Kenya mali itu salah. Pati pampapat. Ladi kuang pukari. Tae ki turula at alolonan ini eta. Ta ki putar sa bara at alolonan. Ikampiang bara ki osoran. Anta tontong kung siyosoy kung si tulang-tulangan ni Jonan Timay kada diyan yung tutungkol. Dari bukan niya ako parumbang si Baling Dogega. Nabasa dito ko sa senda tua. Naragyan nito bilang Batu Manda. Nadali ko rekod Batu Palasuit. Dari itu lalang, dari itu leremang, ya pakai leremangnya itu si Bali, Lisa itu pula di Salibina. Jadi dia nak sambali sendal tua, dah dua masih auto tu ini nak ke tomate. Apa yang nak petar dulu, tu nak bilang si Bali, lai pidun, nadari itu lai perundun, ya mau kita itu. Ako pagpatalutar ng ko, dadi na ilangan, dadi taptotira, dadi na ilamba, dadi na ibuntak. Yato na ko, pataro, yora taptotira. Taptotira si Bali, lay dua, na dadi ko, Laibira dari Salumna dari Lairappa dari Laibingka yang mau ke Laibingka tumbay kenden torro di putaran na tere laku kabut di Osyute sabak ko lagi kung na silambe ko ni ilme lang ito, umadong kalau salong para diyan takwa tagasikitan kita na. Laibira, si Bali wato pare, nadadi tu Lailepe si Bali tawang, nadadi tu rinne, hindi naman siya mga tumakit to. Usulit-sulit kasi do, yate na idua. Anak kana laile ke sola mata sampai papakai. Usana yate naninabuto te tomate puno prasalu sila kakangku sila be ko di kembar ni ato. Di kusanga rampo to tujona tandambe na jona ni nabay ni te tomate. Jadi bisa apa deh naganna bila disalu jadi kami kamera punna bisa osoirok ko nagan na bisa long kadagin dipuli lang kinin ni kami lindo susing na temay napakasya ni pandita ni na kumuha iya siya na disalu kami kadagin ikaw tatontos kamali bisando ka ba to laku karuka iya to salu kadagin untuk nanti mati ini atau royong atau tindok di kedua ka. Poro na po tilamban ni tua na naposo yang ni parayan na. Bersemangat. Yo, bersemangat kaku Bung Dino. Pataru-taru pisi itu na pokada mo kaku Bung Dino ina. Yo na lai dua sampai tinde lai dua si Bali kato tira. Na pobain ne kato tira sambali may senda na tua. Terus itu nampak ada mau makan kupong di mana? Ya telai dua tu laku ulang apa sih di nampak ada tu kamu makan kupong di mana? Ya telai dua anakna to papa kayu sola toasa.
Ia tu undadian di sana maktang domai papakayu ku patar-utaru ilangan te papakayu sule apa kusanga buda duka batina te makambat batina ia te tongkonan papakayu na raruk tumanan si bali rarua domai tongkonan parada tanduk nadadi tu tahu apa tabe ke depi ku salah nadadi tu tomalompo nadadi tu bito nadadi tu karuk nadadi tu tinurut tomalompo laku pakiana si bali lai turu yo may tongkonan parana nadadi tu lai tendok ia mo laku pakiana kadako to nadadi tu lai dado nanidu kabu tu indo kita tu lai dado na napokada mo kakangku ne kebarina tu bati narokko sabaya menanibu tu lai osa nina to nadadi tu lai tide lai osa tu bo painena siatodi jadi mak tongkonan duko mau sholat ambe kinendo kido papakayu jadi amo kukuan ni kemarin aku mau budalu tu tongkonan nasi dulu itu matua sholat doi biasa kayak ku reken ni tulis samputen 5 samputen 6 nanti sholat doi tapi aku katongan ni kumua inang to manarang tu nenek kisah nenek mundan nenek sipa nenek taru sama aki ngirangi kumua na ba pon binti tu ambe kita di tak duga namorai kela keluarga na bangsia tu na pasibalian usang asisto sa aku tole pa na budalu na ni si dulu kada dia lai tendok tu laku pakianak dio na beki lai tendok si bani balabas si jome karre dia te balabas si bati na parasea usang tatandai solana sang yan na jome karre digente to si taranak kadelekan gula na lebongan bulan parasea digente to pada tindo to misang pangimpi nadadi tu matang ya mo te matang tu si bali lai leke do mayasa nadadi tu lai dua nadadi tu lai doko nadadi tu kabay puda duka bati nate sia ni bat nilino sampai lu sia tabe lako kakakku ne paunganan ba di na tandai dio nate lai leke tu laku pa taru duka pasidi do may asa na tabi den Om Richard den Pak Lembang den kakak pengosa sia kamu mintu tematong kudu may asa kulanasa ia tu doasa na bangun di sanga pongbay kita salah bati inalok dong kembali may dalong kita salah sola si bali lagi likwal lo kita salah tele likwal lo jong may salipapat tabi ko na di pakalolo marake sabe na dadi tu tawa apa dadi tu kambuno dadi tu reali dadi tu kotom dadi tu daun lili ya tu lapula reali si bali sobon kamay saruran na dadi tu indo takia na dadi tu tandianan na dadi tu kambuno na dadi tu ballang ia monte ballang si bali lai kuse pemuda-muda kurang ibe den tumpokade kumoya te lai kuse silu na marumpe sola lai songle den duka tumpokade na kuah tangnya pako umbang kami sama bisa banget metodolo si dulu sama ya tu den duka kirangi na siulu marumpe sola lai songle anang na boroto ding sola daun sula lai kuse pako na mi pakalolo merake tapa buda banget tenai besar balang si bali lai kuse nadadi tu pakotabe ni pakaloloy sama apa to detu di buang tamatambu lai kombong nadadi tu lai pakendek nadadi tu datu limpong yang masain di Rianto nadadi tu taruk sugi nadadi tu lai wai nadadi tu madaun nadadi tu lai leke ia moto lai leke ni na tu si bali mangtang do may papakayu nadadi tu lai dua si bali tato tira sambal imesen dan tu aku sangat maneso manina tu ya tato may rampung moto tu dio na nenek na baine te kakangku ku sorong lako kakangku Pak Markus rante toding dio may iko mampo kadi kumua tongkonan bamba pasokan pako tapu na isat solana sa kita to nangkala to kumua ya tu kami do may tongkonan bamba pasokan takwa to na
merasakan mempasikitan itu nai selalu kadadian sabako kota na selalu kadadian painan dio na tito romalisona tongkonan bamba na tabe na desya kakang buka Markus Kalia beto ya yaman nari kukan kian kuma yaman nari kitandai isia dinanangkan kuma to bamba kan to tongkonan bamba kan kami pasokan umbang babinani itu tongkonan bamba ko yakin itama ladora ka lajora ka taaba ko yakin itama kusorong lako kakangku omong. Ya, kurang semangat waktu isi motor semua kira so kita luki naya tujona ramai ke nate tujona tawang dari bamba kulaku tamat-tamat kasolan nasang kira ni katandai si tenang semua tontong ki si rapus dan tontong ki si kemarin ya te tongkonan bamba bangun pati danginya sholat di sini ya te pati danginya anak-anak kodo domai gelolani ya te kodo si badi serian dari tu pati danginya si badi datu sirik alasan itu bamba datu sirik si badi pati danginya nah jadian ni tu mempaka nah si Bali desa dari rampung meninya toh si Bali desa atau kita dena talu tu sidu na desa apo na patola ya tu kinina yang mau tu desa ya te pempata nina si Bali desa untadian maku marua seduna kese ya tunanina bu tute siluk kita mate yang tujona maku si Bali lai logo nah dadian ni tu lai wai ada dian ni tu ponglungan ada dian ni tu lai pare ada dian ni tu lai tandung ada dian itu Bali ya tunanina butuh te tomate yang tujuan lai pare si Bali seorang teh ada dian itu tawak orang pun itu tawang ya te lai logo ninya batikna kabang nga sola lantai ditandai motok mo itu kabang nga yo may anak-anak pongkan sola yo anak-anak pongkan sola sungo na deden itu kabang ya te lantai ujung may kapita pakitan lay umbanan ni mali jong may balusu ada talu si pak jong may to talu sulu maka bu itu na Thailand kita lu sulu to jadi kusanga karena ini to enading itu goreng kanase ko sakit si pak duluan kusanga rampun itu Jona may bamba. Nah, enna si taru na pa tular na polian ko na napokada mo ading kuinde kandita inde tu si umpuk na sangata amran na lagi bakalan dolang itu. Den ni kurang na ba tu den ni tanga maleso na tama tanga ta solanasang iba ketuara akan to. Kana wa kana kita tula dolo dari na pamakonta na diosora riki na di polulian na ragi solanasang wa ko kurre sumanga teatu bilingkan solanasang ena dini itu tanga-taman na tanga taba atu makundun na tanga ta da ta pangadiong pinay sangadina tontong itulah si ganaran
nama ringki siangkaran yang dari lulangan tontong si kemali si tuntun tua partai itu kurus semangat kurus semangat akan aku Ipa nanarangan di Bangunan. Yo, ya para mamat ini pamadan lapoi nasoyanan ako kakangku kemudian ada lo coba itu ku pataru ini nak to na saabot kakangku maku kumua ya te patak do may bamba si bali desse ya te desse do may patongay siulu tapo yomo ya te tapo ito ilo mo sulit to jo na indoki si solomo tempat tua solado itu do patungay saba ya mo tetap po to si bali le tanggulong do may sarurat tua na makaman na pokada kakakun ay kembarinan to ya tedes si bali pata ya mo tadian maku to na pokada mo kakakun na to ku pataru-taru pi sudah lang to saba na maleso kumua ya te kangku ya inanga nararay to patungay ladion ando na ambe ya tu patungay tongkonan patungay na bahasan na de mataran si bali dalam luar ada di tu sarapang ya mote sarapang tu si bali nampang jo may tongkonan buntunan na nada di tu daun rura si bali patabang nada di tu idun si bali tangdiawi nada di tu tikulamba tabe ke tantu den sulung na patang kulambi mo tikulamba mo si bali sakti jong mayalo nada di temay desse sola silkuna susito tu do na may patungay iya to di pokada nina sambali bantu do may tongkonan karya mo tua iya mo te bobo tu si bali doka nada di tu bande manik kita salah na bande manik si bali kalosongan iya nada di tu tandiallo simtolek nada di tu lay ande maroko torano tandiallo na makampalu ko minte may to de nanna nadali tu nenek ki disanga nemakan batu kapope ya mo nemakan dari talu tau siulu sa palipang kung tau ya mo nemakan tuma di kompokare male sa upulio tongkonan pulio urape bati na ande sola kabangga na bati na marok ko tu undadian lai lobo si bali maku nina may tongkonan bamba na butu tu lai pare si bali rante na butu tu ne tawa kusang ya tu ku pataru-taru ini na den pala na parampo mungkin yo itu tak kilala ini na aku papareso sido nina tu ito na to korasin na nagwa saba da dua preside yen tu tau nagwa maingaran kupasan ku tong korasin na nagwa itu versi maingaran si bayi kay sarembo apa si
Pak kadang-kadang kan silapi punya kawanan dia jadinya nakoya bang Asia tuh. Nah din nina aku lambi kara tujuan pati na bilang si Bali birun na dari kulit parundun ya begitu itu. Aku pataru-taru tujuan lay parundun. Lay parundun si Bali Ambalangi. Ya di Ambalangi. Ya mo paring indenan na to. Na dari tu Laigalan. Na dari tu Bato. Dari Loloarung, dari Lailamba. Ya te Loloarung na to'y seneleo do masara po ito. Lailamba, udah batina di sauran ito. Laigalan yang berlaku patarungan koto. Laigalan si Bali lamba lo mebuntu na dari itu sampai batu di sipa. Ada isu. Si Sarah kato na si Bali pungusebo jo may raya na dari tulay raya batu ni kata. Yang tojo sa papago ko to. Si Sarah kato na si Bali solian jo may bokin. Na dari tu soruru. Tojo ni malino solasan ito. Dari sonan na kami mo to. Dari tu sosapan amanang. Ya tejo na lailangan. Udah duka bati na to. Sa basiulo kupukaran nila ako masiulo lay parundol lailangan na tatlo tira. Nako kiman ite may tubuto jo lailangan kumo na tawa nila pilang-pika dito kami na. Nasiulo kaki sirapon na ito mate. Siya pa nindela usara po ito may. So larap na liyan sakit sali. Umbay labula patok pa susi mo to kulang pika na nina kubalak pamalisalisar ko sido to. Yo, param to. Yo, bersemangat ako Dino. Bay susi mo to ako kita soal nasang yang ki reken-reken nih kositongan na buda pa ito tu bisa lah dipokada pa ko na bay la susibang mo to la dilambi nasang pangarap pa. Jadi kalau aku buat bay pada mo to tujuan na selalu kadadian na di kante Tomalole suluki den ni man itu kadang ki salah saabu yara kana udah tang palambi na yara kana di lenda besalu silu naman ito nangene di pasipali nasi taruna sa bisa bang kamay ke salah saabu maki pagikuha hindi kan masosoran ringi na mangulit ang kadinaran tontongkan lama sosoran ringi o paalupin kalosoran na tuwang kalusan babandang mora tontong la kung pagari kan solanasang diyo natin itu katang pangapiran bay pada mo to kapukua kore semangat ekoran na ikante atansun dan ke buat dong ini susi mau ada nanti semua jatuh tongkonan dilimpat itu tu ni di bentoro banua dan sia silu pun dia dulu tu rambut tongkonan do kaliango yang oleh bentang bersemangat.
Cik. Tabe dempa pole tu la ku pa Malaysia pasidi. Tabe na lako ya Bapak Richard sa Lembang. Kusanga Malaysia mo tu lalu kadadian dio na mga dading kisah ladoi maundongan na la tulok pagkada te dio na mga dading kimuan ni. Dio na kasiumpuran na ne sipa sola ne taru sabayan na dio na ne sipa aton mane semua sampai limai sendana tua nina ne sipa sola lai lepe sapu penduan belan na tato tira dadian lai bira na lai parundun dadian lai galan sapu pisan lai bira dadian lai lepe na legalan dadian ne sipa sampu penduan na ne lepe dadian ni de ma dading ki mon yan na dia na ne tarut siulu lai leke tu datu limbo lai leke mon dadian itu lai dua nina na datu limbong tabe ke tangkilalana dadian ne bisa tapi betul pakai tangkilan sapu pisan itu ne bisa dadian ne taru lai duan dadian lai bira sapu penduan ne taru dadian ne mundan na lai lepe dadian ne lai bira dadian ne lepe sapu pentalun rampoto ia moto sabaya de tinde abe ki ia tu mak dadinna ia moto siane tawang nina mate kale bitti patu ambe ki ne denne namate moto mbe na kuami tu ne sipa sola ne taru kota bami tinde anak na ai lebe saba na ikon aku yang untuk naba pempon binti na makatampakan na tarangi mo solana sa aton na di paleso sabayan na ditongkonan kumua ta masura silsila nasarak ni esipa sola ni taru dua beko ya mo bantang na to ki indete sabab ko inawaya kalau doy nakabe na lako pamatuang bu solana sa susi to tu di Pamaleso na di Osura tenta Paleso samayan na titongkonan na dua pasarang na tu ne taru solan ne sipa ia matu ne adok pa tu arena na pongorani susito tu di Sura dua nasu kusanga susito lako kita solanasang saba dempang patimai rapungki tu mukumbang ni butana kumwa umbara susi si tetena male seduka lako kami kumwa umba susi si tetena tu yan nate tabe lako kita polanas upasule lako tondok
aso. Belum masak, berulang. Babi ratu tuan dulu lah. Si Mama Arab tuan dulu. Marah mau. Dulu. Kami tidak dulu. Sama lagi dulu. Sama Oke, ucapan dari Wan dulu. Sama dari bulan. Salam-salam pun ke Wan dulu. Halo Manuel. Salam-salam katanya dari Nanggala. Dari kakaknya Kika Manuel. Iya. Oh, dari kakaknya. Nanti katanya ada dia kirim apa namanya? Pak Karing. Pak Karing. Hmm. Kalau dikirim kan Pak Karing berarti ada juga bagian Iya. Enak itu Pak Karing. Iya. Pak Karing. Karing. Dendeng. Pak Dende di Karing api pian ini Karing Allah tak juga nanti kawan. Iya. Satu dulu ketahas juga atau betul petah belum ketah tu tem. pegang-pegang kita. Selamat Kenapa tuh? Kenapa kau pulang nak? Dari atas? Nak disuruh kirim. Biasanya ditarik nih. Bilang teh. Oh, coba. Kenapa ini? Foto dulu nih. Wih, bombi ya? Nama karena ini terkenal. Iya. Kayak mau satu. Iya. Kayak betul mbak tadi. Cuma karena biar tuh biasa deh. Iya, makan teh. Foto mo tayo na puro telepon. Salamat. Para mama jalan Korea.
Ada toko makan. Kung bisa bang nyalan senso tu may polo sakto. Oh. Niliti siya rin. Apa tuh? Niliti. Ano, kayu sungkan itu tuh. Oh, dito lalang daw ile. Iya. Oh, kampre itu doan niya le. Iya, iya to bayda iya. Kamu kira niya le. Iya, kami na to. Iya. Ah, taruh laku ako ni na. Mani. Taruh laku karen ni na. Bulu pangal ako ni pun. Tahu bukan ni tekstur kami. Ah, nila. Ako pangal ako ni na. Kunin to gusto mo. Iya. Bilang ako kita di karek ko Manilanan anan na ko pambilali mo. Ini dari rupo na naroon na. Yo. Tuh sebenarnya terkenal nak. Jadi yang ada sama sini kita na seorang bukan kapal ini mana seorang ibarat itu mereka kok. Biasa kalau orang menikah ni, orang kata, orang salah satu yang mengatakan, itu dah betul sama. Menikah ni orang mana? Oh, yang nasa Mateo. Nasa Mateo. Contohnya ini ponakan-ponakan Arman Randy Randy tahu. Ini ipar apa? Ibu pendeta. Ibu pendeta. Yang di atas itu ibu proponen. Ibu pro cantik. Ibu Prapanida. Cantik. Oh, foto lagi oh. 3 lagi 1 2 3. Oke, mantap. Terima kasih. Wah, ternyata kau di depannya tuh. Saya begini sama dia. Ini Ibu Bidan. Bidan Palesa. Laki-laki ya. Jadi kalau saya pendaftar. Nah, bisa begitu lagi anu, lama kemungkinan. Hai Jen. Yang kedua. Pendaftaran. Masih ada lagi satu. Ya, masih lagi kumain, Bet. Masih ada kemana? Kemana? Ya. Oh. Ada Amen. Ada pertemuan. Ya, stop ya. Oke. 1 2 3 lagi 1 2 3. Oke, mantap ya. Mana dicari nanti? Ada iya banyak banyak. Oke. Dari Triposa Lena. Oh iya. Oh ya, kuat La dan Rosa, kuat dan sabar Mama Kevin dari Bakti makasih. Ginting. Makasih Bulan. Kangen banget Bulan. Doakan ya semoga acara pemakaman Pak Randy berjalan lancar. Salam rindu Bulan, kangen banget Bulan. Yo, sadia apa tuh? Cobain ya lauk. PKK sudah siap. Kita kau mengurang lantai lagi tuh. Tapi dalam na dipesak-kasak kita siap juga. Tapi baskom Mama Putri. berapa kilo mayo baskom? Mana
Siap may tutugay nilo. Bersama Mama Putri. Ayo Mana? foto datang. Mana katanya Mama Putri? Ah? Bersama Mama Putri. Apa? Mama Putri. Iya. Orangnya. Oh, Kita foto di atas situ. bisa, boleh. Bisa. Oh, sandal aku. Ayo, Mas. Tamu ide mati ya. Ya, di mana kau bagus? Banyak ini mak foto. Nanti saya dari sana, Le. Oh, Kamu iya. di sini ya? Oh, kamu di sini ya. Oke, foto, Nek. Batu kenapa? Ada aku lihat ke sana dulu. Iya, lihat itu bagus. Di sini makanya. Saudara belum. Ya, begini. Oh, nariru na ba? Ya, tayo bang, dokter dulu tuh. Eh? Pegang saja. Kevin yang pegang, Ya, pegang ya. Oh, gitu. Oke, Sultin Pasuang, Silamba. Oh, Justin. Kak Rona, semangat ya. Oh, iya, ponakan itu. Oke, Merlin Beatrix, tetap semangat. Mak Kevin, Yuni P. Ya, begini kan tersusun. Tetap semangat, say. Nenek, Mace. Oh, nenek. Susana, Susana Somalinggi. Iya, salamat Ya, semua. oke. Namanya sang itu yang penonton. Oke. Foto dulu. Terima kasih atas. Ya, foto dulu ya. Ya. Mace, nenek. Nenek, ini enggak. Kan bisa Kak? Nenek, mau foto? Nenek, kunde. Kebetulan. Oh, Mace, Mace sini. Bagus dulu Kak. Oh, dekat mama. Mama sini kan. Mana? Panggil Evan, Gafra. Enggak ada mereka. Sini, like. Sini lah. Depan foto, dekat foto. Pinggir. Saya juga semua ini sampai sini. Sini. Dapat, iya deh. Hah? Tidak muat lah. Iya. Tidak muat kah? Iya, harus di sana dulu saya apa? Belakang Iya. bisa dapat. Ya, nanti di Dia saja ya. Ya. Oke. Video di saya dulu ya, video di saya dulu. Ya. Sambil sepotong. Tabi itu ko mamura yung nako apa tu kartu ah. Dia ko midolo eh. Nako apa bong itu? Dia ko midolo. Nako apa tu kartu? Lihat ini ya. Kumain dulu. Amar kita kaburu tete bisa ada kurunan mo na. Nanti atau Nanti ya. ya, nanti sebentar ya. Oh iya. Nanti. Oke ya. Kita tidak foto. Nanti kau ambil drone nanti kalau anu. Oh, pengisi ako ya. Oh, iya. Bas kong kilo mo eh. Tiro to bay na siap mo yan. Atau kalau Mas, kau anu, bangkit, nanti Mai. di bawah sini nih, di bawah. Iya, nanti Ya. kelihatan ininya. Nah, nanti di bawah tuh. Iya. Ya, nanti kalau sudah makan bagaimana kak? Sudah makan ya. Nanti kalau ngopi. Iya. Oke, waktunya makan. Sini Kak, bisa itu. Halo. Iran. Siapa namanya? Iran. Kiran. Kiran Buan. Dari dulu. Jangan perang dulu. Woi, dadah dulu. Dadah. Ada Kiran. Oh. Dadah. Oke, Cornelia Skolatika, Skolastika Rip. Oke. Cornelia. Oke. Oh, biasa mungkin kamu ujung itu. Oke, tim. Boleh tahu ya. Mana tim? Oke, baik. Oke, tim. Iya, perangkat itu Pak apa di pertama Ki? Iyo. Yo, yang kedua, baita no lagi untuk kayu soka. Ano mo? Namanya ni kila. Oke, baik. Madam ki, kena bisa dia berubah betul. Aku pandai bikin guys. Barang-barang kurita na. Iya.
Woi, mami. Ano, di Pukara te pala ako ang katalaman si Daka. Oh, para sekali itu. Kalau mau pernah teh. Pentol. Oke, endang video Wati. Tetap semangat, Mama Kepi dilancarkan proses pemakaman suami tercinta Amin. Ranu Toding yang kuat Indro. Ini rider apa ora guys? Woi guys, wah. Ya. Oh. Wih. Ayo ini guys. Malebe warkat tubukun na ambe. Malege mo. Malebe mo na. Malege. Nah, tulangnya sudah lembek guys. Karena dimasak pada temperatur 500 derajat Celcius. Woi guys. Tolong guys. Oh, pantol. This is the traditional food. Buffalo meat. This is Big pan. People. This is buffalo. Sudah latung. Oke, ready. Ati po Alam bikin baby siya may karar ito. Jalan asang, jalan koko. Din para kay kayuan din dulu. Lunak. Bawi. Malasun ulit. Manasur ka tuh. Manasung. Matanya teh. Oke, si cantik-cantik rasa teh. Ibu-ibu nang anu ya. Ibu yang Nana. Si magarat katuan ibu nana. Kita Oke guys. Oke, ibu nana yang cantik. Kami mendekat Yato way diru wenta delaw boko apa tahu? Oke. Yato, dari sana emang lindo kau. Halo guys. Halo guys. Hai guys. Hai bestie. Halo guys. Hai. Hai cantik. Ite ya om. Halo guys. Lang halo. Ite om, lang halo. Mana kumiris malu? Misar kapag nga de, misar kalau kelan natin. Dadua tapi namin penceng misar. Misar mo. Ano pala nito? Oke. Misar. Halo guys. Halo, dadah dulu. Oke, wah anak pintar. Bos nenek jangan semua tapi. Mana? Nenek. Nenek ketu. Nenek muda tahu apa? Muda le. Ya mesti tahu nanti ya. Ya tahu melo teh. Oke, itu muda. Masih belum tahu pasti kan. Oke. Baru na tahu. Ya, oke baik. Oke baik. Jangan ini. Ayah tu dah tahu dulu mak pakai sini saya tahu nanti yang minum. Nah, kemana Miki? Oke guys, wah ada yang 40 deh.
Ya. Oke, Pak Buli. Mantap kali singa. Cocok mo. Oh iya. Pak Buli Kampung. Pak Buli Kampung. Pak Buli Kampung. Tanya Pak Buli Pelopo. Tanya Pak Buli Palopo, Pak Buli Kampung ya. Buli Kampung Ya, Kampung jauh mai Palopo. Ya kena jauh Palopo. Pak Buli Bayo. Ya. Oke. Berarti nanas sama tawang atau? Tawang, oke. Yo, tawang nas atau? Heeh. Oh, aku mana teh ko? Oh, landa kau mau anu. Oke. Oh, apa tahu aja. Oke, Bosku. Ya, mantap. Mantap sama latih. Makan. Oke, bye. Makan apa, Ibu? Ah, bicara bayar kumah. Halo. Halo. Iya. Halo sama latih. Oke, bye. Oh, ambil. Ya, buka air, Buka air. Winta. Winta. Ya, ada Makan di nasi. pabrik ada Winta. Di Pedamaran. Di Pedamaran. Ada juga nasi orang Nana. Nanggala. Kabayan nata ada keringat yang kena tamabakat lagi apalagi susu kami kena na lagi kurang istirahat ki oh oke Ya, minum balok dulu. ya minum balok dulu ya Balok Ini. merah, rasa deh. Marasa Rasa balok merah. Oke, tos. lihat deh Oke, mantap. Wih, hai Marasa rasa deh, manis-manis. balok manis Nah. Oke, baik. oh iya kalau nasang pemigaya mikiri laku Jerman Iya. yan na pura kiri laku Jerman kan dari kiri laku Iran buat ikan itu kira siang parno kisu seperti itu sih kisu mana mau hari menan ini kalau kisu nanti dari sistem bang Oke. susu itu kamu kan bisa jadi selesai yang itu kamu selalu pakai di channel Balin karena kami kena turut kena sambal ini apa sih yang kata kita ada sampai kita itu bisik dan bisa apa siang sekarang Oke. Oke, lakukan demi guys. Tabe, cere, to PKK, cere, tabe, pakai mai dari Pakam Cetok. Oh, ya. Lo corona ni lo lu. Cakai. Yan ini batang pali tu cere. Udah liu ya. Apa tuh? Batu liu yang kata kamu untuk mengirup bayi mereka kamu ni pakai mengirup kami jauh ni. Oh. Halo. Halo. Habis. Halo. Sudah habis. Habis. Oh, oke baik. Langsung bilang di televisi. Ito niya ako. Lambe. Lambe. Wah, kaya itu mo ya. Ancam kena. Report mo ko mo.
Oke, indok lagi foto dulu. Oke, baik ya. Oke, indok gue. Iya. Sama apa? Jadi ke rumah sakit soalnya. Hmm. Tak ada saya dah. Bar di Toro kami indok. Jawa Jakarta naik kanan kita mati. Oh, indah sangat itu anak. Balo. Hah? Balo. Oh, Balo. Oke, semoga Balo di sana sehat-sehat selalu. Iya. Mencari nafkah di rantau orang. Iya, kau mak ban, mak tu. Oh, dia bilang nanti roko mana? Iya, Roko bandara. iya. Oke. Tiro mo jotok. Nah, natira mo to. Iya. Oh, wala po siya to. Indok ako dulu kampung ya. Oke, baik. Weh, tak ada tukar itu ya, anak muda. Ada sementara. Buya kuartin loh. Tak ada lolos tuh kayak mele. Nah, Tak ada lolos. halangi Kameranya apa gua? yang listrik. Yang listrik jatuh. Songkah tumbang. Oke, baik. Bagaimana Bakso? Ya, Oh, mantap. Syukurlah. Kapan ke lebaran orang? Besok. Besok. Wih, tidak kurang lebaran ini. Di Andreka. Wah, bosku. Es. Ya. Ya. Makan es puasa. Oke, tidak piye Pak. Sebentar, tapi kalau kita capek. Oke, mantap. Semoga laris manis. Amin. Jualannya. Oke. Silakan. Halo. Mantap. Halo, makan dulu kita dong. Oke guys. Coba makan ini, makan siang. Wah, malas. Ano di sere tongiro eh. Pwede para mamata kita pasulitan dulu. Ambay din ka mamata ni pasulitan mo dulu. Oh, demi kuah kasyap na sa matubay na na. Nasirang na yan. Ano masirang? Ano nasirang? Datin din iti pero kasyap na sa matubay na law kamo nila tumangura na. Halo guys, lagi makan kami guys. Oke, baik, mantap. Luar biasa. Sige, may kimado na sa tumangura to kasyap na sa matubay na. Oke, Arnis JR, lah komandan Mickey Ompit. Wah, ya betul komandan kita guys. Kita sudah sepertinya belakang sudah semakin dekat dengan perut. Ambil kita sama ketuan dulu lah. Ini mau. Tangan dia amo. Tiram di sudah lako. Dako om. Udah kok. Selesai ibadah. Selesai ibadah. Tidak antar dulu ke kuburan. Tidak ami om.
Soalnya masih perjalanan malam. Kalau musuh kuda kimi kadir ko perdian doki. Waduh. Tapi tayo papan na dong eh. Ikan apa lagi? Nila. Dan Jair. Tayo coba lihat ko dulu namanya. Dari siapa? Oke baik. Oke, Rais Arifin, waktunya makan dompet. Sehat selalu dalam meliput setiap ada acara. Oke, baik, terima kasih bosku. Rais Arifin. Baik. Apa tuh kan teh? Nah. Iyo, upo siya tu dekat orang bantu kante, tapi dia belum kante soal nasang. Iya, di palaku lah kau proponen na pasabayang kita loh, tapi. Ay kami minto tumarapus ya. Atong po si Sulo Nasang Lola Tadarima de Pasaki na puwang yang di kami siya way sa kadit ng multa. Atong pures mange lang pasabayan ta pasabayan. O puwang to tumampaki lang kadatuan suruga. Tontong kan mengkara apa menolo di olong malabi ini puwang. Woi rakan asusite tua akan tadi apa tontong kan miadai puang tontong kan dipakilala tontong saya menol kalau melabi mi belan na kamu kan naringan ibu tuh dia na pak pakatana sundun puang ento demo teo puang dia na pak kamasemi iti romaleso ulendui to marapu sia mintu te toruan indo ambe o puang an nasakka te dia na kande tu lagi pasti tak badang kalegi opuang kan di sia wai lakman di kan soal nasang lamang ngirup soal nasang opuang lan kapatonganan ki umpakin dekan kurang sumanga kumualan apa mototo patang kalegi indekan di sia wai tontong patarrui katuang kian loyete opuang sia sitarru na lama toto te patang kalegi puang ilan na ya moto ni kamasian lakukan soal nasang ulen dui te kan di sia wai kurre sumanga opuang ki timang kurre sumanga inde kan di pak kamasi si awoi lan sang anak puang ki puang Yesus yang puang si juru selamat. Amin. Oke, siap kita makan. Ya. Baik. Ayo, palu joy menjual mana dulu? Tahu di penjuru kok harus jomi. Oh, listong miring dia. Ala aja sih yang orang kepo.
Iya, ini dia komite idol. Kesiparan Santo. Daging kerbau, baik. Kita isul. Nah, demam begini. Oh. Oh, piringin apa? Apaan nih? Kipet piringin. Sendok. Berapa ikut? Saudara itu Pak. Mado ni. Oke, Rais Arifin, maju terus sama TV. Oke, baik, terima kasih Rais Arifin. Arnis ini di Nanggala. Daerah Kude. Nanggala. Di Nanggala. Ini daging kerbau, ini daging babi. Jadi kerbau dan daging babi. Ala Joko mi samping ini. Dia tujuh apa kan? Ya oke lah, mungkin kita harus makan dulu guys karena kita butuh juga. Oke, Be, ya nikmati pasir itu. Ya, oke baik. Mampir istirahat dulu ya. Nanti juga mau apa tuh di kolong dulu. Oke, wah bagaimana tim? Dia mau duduk di tim? Tim baik, dia mau Oke, baik ya. Oke, istirahat dulu ya keluarga. Nanti lagi kita sambung karena Opik mau makan dulu. Oke, baik. Kamu teman tawa